Assalamu alaikum, Машина Кезі каналының көрушілері. Бишкек, Ош Бишкекке жолға шығам дегендерге көрсетіп қояйын жатам. Бүгін 28 апрель, күнгі саат 3:30. Жол ушундай қар жап, муз бол қалыптыр. Жайқы дөңгөлөктөр менен шыққандар, ушу эркилер кышкы дөңгөлөктөр септер менен ушундай аз ала бел де турабыз. Ашуусунда ушундай пробка болуп кетти. Ушу бүгүн да кар жайт дейт. Ушу жолго чыгам дегендерге көрсөтүп коеюн дедим. Кышкы дөңгөлөктөр менен сөз чыгыңыздар. Ушундай жолдо туруп аласыздар. Болбосо жол муз.